شەوتان باش من نوێنەر فاتح بەخێر بن بۆ ڕووداوی ئەمڕۆ. عەبدوڵڵا ئۆجەلان ڕێبەری پەکەکە داوای کردووە سەرکردەکانی باشووری کوردستان ببینێ، هەروەها لە ڕۆژاوای کوردستانیش گفتوگۆیان لەگەڵ بکات لەبارەی پرۆسەی ئاشتیەوە. ئەمڕۆ ئەوە ڕاگەیەندرا. گوتەبێژی دەم پارتی ئایشە گوڵدۆغان ئەمڕۆ پرس کۆنفرانسێکی هەبوو، ڕووداویش لەوێ بوو، بەڵام شتێکی سەرنجڕاکێشی ڕاگەیاند عەبدوڵڵا ئۆجەلان دەیەوێت لەبارەی پرۆسەی چارەسەری لەگەڵ هەریەک لە بەڕێزان وەکو ئایشە گوڵوتی لەگەڵ هەریەک لە بەڕێزان مەسعود بارزانی، نێچیروان بارزانی، مەزلوم عەبدی بافڵ تاڵەبانی و قوبات تاڵەبانی گفتوگۆ بکە و وتی ئەمە سوودی دەبێ بێگومان ئەم گفتوگۆیە. ئایشە گوڵ گوتیشی دەزانین ئۆجەلان کار دەکات بۆ ئەنجامدانی ئەم جۆرە دیدارانە، بۆیە ویستمان بەڕای گشتی بگەێنین و ئاگاداری بکەینەوە بەوەی کە ئەمە داواکاری بەڕێز ئۆجەلان خۆیەتی، ئێمەش پێمان وایە سوودی دەبێت ئەنجامدانی ئەو جۆرە دیدارانە لەگەڵ سەرۆک و سەرکردەکان زۆر گرنگە بۆ قۆناغەکانی داهاتووی پرۆسەکە کە بەبەستی پرۆسەی ئاشتیە. بەڵام ئۆجەلان بۆچی دەیەوێت ئەم سەرکردانە ببینێت؟ ئامانجی چییە بەمە؟ هەروەها پلانی بۆ ڕۆژاوای کوردستانیش چییە؟ بە تایبەتی کە داوای کردووە مەزلوم عەبدیش ببینێ. ئایا تورکیا ڕێگە دەدات ئەمە ڕوو بدات؟ دوو میوانم دەبێت لە ئەستۆدیۆ بەڕێز خەلیلات تاچم دەبێت کە هەم شرۆڤەکارە هەم سەرکردەیەکی پێشووی پەکەکەیە. هەروەها لە وانی باکووری کوردستانیشەوە سینان شێفتیۆرێکم لەگەڵ دەبێت پەرلەمانتاری دەم پارتی. بەڵام سەرەتا لەگەڵ بەڕێز خەلیلاتاش دەست پێکەم کاک خەلیل بەخێر بێ. چما ئۆجەلان دخوازێت لەگەڵ ڕایەدار و سەرکردێن باشوور بجیڤێ و ڕۆژاواژی مەزلوم عەبدی داخواست کرێک و مەزلومژی ببینێ. ئەوە دەخوازیە ئۆجەلانکردی گرینگە، پێویستە زۆر بگرنگیژی لەسەر ڕاستن شیرۆڤە بکن. ئەو پارچاکی بەشێکی ji vê prosedûra demokratî piyakî wê ye, piyakî wê ye. Dema ku vê pêva jî dest pê kir, Tirkiye digot em temam PKK çek dayine, işte nizam kongre xwe çê bike, nizam xwe fesih bike, tiştî wîsa gotin piştî vê yek kelimeyê wan hebû digo em hamî hemî Kurdanin. Hamî yani em xwedî hemî Kurdanin. Türkiye. Dewlet wisa. Devlet Erdoğan bixwe got ve kelime. Ve demek kesî zêde mana nede. Yani hemî parçê Kurdistan çawi xwedî lê derkeve, hamî wî be wan biparêze. Va piyekî vê projeyê. İhtimala mezin dixwazin van jî tev li vê proseyê demokrasiyê bikin û konfederalizmekî Kurdan û Tirkiye çê bikin. Fikrê min e. Konfederalizmekî Eger em bêjin rojava tevlî bê zelala em dizanîn çima rojava tevlî bê. Belê. Li wê derhejmûn û desalatê PKK heye. Belê. Lê başûr çima? Başûr jî müşkilê xwe Iraqê hene û danistanên xwe Tirkiye re jî baş e, ne xerab e. Yani her Tirkiye bi çendî dijmanetiyê Kurdan kiribe û dema referandumê demê rojê girîngî merhele da dijatî Kurdan kiriye, dijatî vê re kiriye. Bes bilîv ve aliyê aborî da, aliyê siyasî de jî hinekî navberê wan xweş e. Danistandanekî xweş e. Tirkiye dixwaze Kurdan pêşiya xwest Kurdan tevawî bêquwet bike, tune bike, bikuje. Niha jî webserî nebû. Ev proje çê nebû. Niha jî dibêje madem Kurd hene, hewîna Kurda çê dibe, derfetek ji bo Kurda tê pêş ve demek Kurd bira hemî dibin himayetê min dabin. Ez seyterê ser bikim. Eger Kurd hebin ji birê Kurdê mibin, neyê yekî dibin. Yek parçekî li Iraqê ve yekî İranê ve yek li Sûriye be ne. Evan hemîyan bikin yek proje û konfederalizmekî çê bikin vê de jî danistandin eger kek Mesûd, kek Nêçîrwan evan dixwazin, bafil dixwazin, kubat dixwazin û mazlûm dibêjin. Vatê me mane ku yekîtîkî Kurdan çê bikin û di piştî vê de gavê du emîn da
konfederalizmekî bi Türkiye ra û durist bikin. باش Devê noktayê. باش ez vê pirsê li birê Sînan bikەین birê Sînan slaviş te ra li vêrê heta wanê birêz Ocalan çima dixwaze ku rayedar û serkirde û serok li başûr bibîne û Rojavayê Kurdistan jî armanc çi ye? Yani Armançı'ya tene gotin hatiye dayın kanat emir ve peyvajua İro'da ne mümkün ki Brez Öcalan, an Brez Mesut Barzani yan evaken bin Mazlum Kubani bibine. Li Bakurê Kurdistanê îro pêvajoya ke bê nav û bê navber berdewam dikiye. Îro di vê pêvajoya de çareserkirina pirsgirêka Kurd tune ye. Îro tune ye. Îro tune ye? Çavê devleta Tirkiye hemû devletê dagirker îro li ser xweseriya Rojava ye. Çavê Kurdan li ser xweseriya Rojava ye. Xweseriya Rojava ê statya wê berdewam bûye fermî an ne. Ya ji bo devleta Tirkiye herî girîng xweseriya Rojava ki bû fermî statya wî destgehê wek mîna hêzê peşmerge di sistema fermî de ê jî bigire an negire. Tirkiye îro li ser vê diskiniye ji bo wê di meclisê de em bên wek girtiyên siyasî berdana wana girtiyên nixaş ewna şinda avitin sê meha cotmeyê. Çima? Hatanî navbera sê meha de kêm zêde mesela Rojava xweseriya Rojava ev ê çareser bûye. Statiya wê bûye fermî, destgehê fermî tê cibîriya negre em hûn min çêtir zanin ki îro di bin pêşengiyê Amerîkayê de Tirkiye devletê kendava Arab yê Basrayê İsrail û xweseriya Rojava ve kevdîtinê çêdikine. Tabii ki devleta Sûriye. Ka pêşeroj de mesela xweseriya Rojavayê çi bûye? Devletê Arab dibêjin ki em naxwazin Tirkiye li ser Sûriye hegemonîk bibe. Tekilî tişkidine, hegemonîk tişkidine. Sûriye zî naxwaze ve Kurd zî naxwazin wayî. Mesela Amerika zî hanî lê din re berjendiyê xwe bi Tirkiye ve zihene. Türkiye hin jî erdnegeriya xwe difroşe. Mesela Kıbrıs'ê heye ji bo wê çavê Kurda zî li xweseriya Rojava ye. Îro ez car de dubara bikim. Di îro li Kurdistana Bakur ew pêvajoyeke dest pê kiriye bê nav û bê navber îro pirsgirêka çareserkirina Kurd tune ye. Sibe diyar bikin tişek heve tune be nizam. Baş lê birê Sînan ew daxwaziya îro Ocalan yani armanc carê dî pirsê xwe dubare dikim. Armanca Ocalan çi ye li dîdar û daxwazê dîtinê rayedar û serok li vir li başûrê Kurdistan. Yani daxwazê yek kes nake û daxwaz dike birêz Mesûd Barzanî bibîne, Nêçîrvan Barzanî bibîne, Qubat Talebanî û Bafil Talebanî jî bibîne. Mümkün e ki dixwaze fikr û ramanê wana bistîne. Mümkün e ki ez wek nizanim bi fermî çima dixwaze ji bo wê jî wek nirxand bikim ne rast e. Ji bo wê ne mümkün e ji gormî îro. îro ne mümkün e derheqê Öcalan de devletê hin biryareke fermî negirtiye. Ya kek Mesut Barzanî nê kendava em bên İmraliyê Öcalan zî nikan here xweseriya federalizma başûr. Ji bo me ew îro ne mümkün e. Ama daxwaz Öcalan çi ye çi ne ez wê nizanim. Dewlet li Tirkiye yani bi vê dîdar yani ku serkirdeyên başûr û Rojava jî biçin İmralî bi vê daxwaziyê Ocalan razî dibe gelo? Yani devlet hanî dixwaz dike amaç dike. Eger Öcalan em bên Rojava re biaxife yan xweseriya federalizma Kurdistanê re biaxife berpirsgeriyê wana re biaxife serokê wana re biaxife wek em bên divên ya xweseriya Rojava bira statiya wê mîna statuya em bên peşmerga ya federalizma Kurdistana Bakur nebe. Wekî de car ez bêjim yani çima armanc dike eger ji bo mesela yekîtî ve gelek giring e. Yani yekîtî nêzîkbûna xweseriya Rojava û federalizma Herêma Kurdistan ev gelekî giring e. Lê ji bo dîtûnên rînê xwe pêşkeşiya wek em bên Mazlûm Emdî bike xweseriya Rojava bike ew giring e.
لی جبو فدرالیزم که مسعود شما دخوازه هفته ببینن وای نزد از بنرخینم نرخاندیز نرسته باش برز خلیل پلانی برز اوجران بو روجاوا چیه؟ روجاوا پلان زلاله که ترکیه براستی نخوازه که ستاتوی کنه هی ببینه روجاوا کلیل اوه پیواجی روجاوا کلیله ترکیه هر دو خوازه روجاوا وعده که تنگ دا بهله او خاصری کنها حاليا موجودا هي تركيا تخازوه هل وشينا بيجي ما في كردان هنا لسوريا دانستان تركيا جرانية خالصر حكومات سوريا نو هي وهنا كيو أودم ماشينن سوريا وعالية دندا اگر هیرو زیده سر روجاوا نارن هاوینا امریکا لبه داره جبر هاوینا امریکا زیده بسردان نکن هرن امریکا دانستاندن دکد نافبر روجاوا و ترکیه دا امریکا دخوازه ما واره که محدود دا اوه بپاریزه و به ترکیه را جی وعد خرا نبه و پیش دا جی به ترکیه را دانستاندن چه ببین Türkiye eğer İroli dinere, eğer veş çend gavşında le bıxa, jbo wan fayde. Eğer ne kanı ve vagava şunda paşva le bıxa, me bxava gire bide. Nezi xwa bike. Peştar dici başur buji. Dema havina başur hat hole derketi peş mecbur ma tekili xapır çekir. Menfaat xwa de Paris'e. Bu Rojavajı Sıvaj, bu Rojavajı revşeki visa mümküne be peş. Mümküne be peş. Ve pevajoye dikare ve roşe çepkaj bu Türkiye. Rojava. İşte Rojava mgut peşta ve kilile ve prosedürüye. Eğer ev revşa berdam bike Rojava müşkile problem gevren nebe der nekeve ve deme خوش بکن اگر او روش بگهرتن و دمه به واژه‌ی در به مازن خواب ممکنه جهوله جرابه به گردای بر روجاوا پیش تا دما چارەسەریya آشتی جبو چارەسەریya مسئله کرد دیساجی در روجاوا da خراب بود ترکیه خراب کرد خستن استیپاکه که گور نظام ویساکری نه وان دید که روجاوا درکتی پیش قوت شد به و قوت مازن به و دمه لترکیه پروسیدوری آشتیه آب واژی چارەسەری کرد جهوله را کرد برز سینان براستی نها پیواژو لچه قناغک دا یعنی پنگاون پیواژول کودره نها گله سپاس دکم جمیوان مرازی سلاورس بشروان من درا نه او پیواژه دو کل سرده گرکن وی پرسه وی برسوی بدن او پیواژه دو کدا درکتا هوله نه وسا دو تشه گرینگ هنده بویر گرینگ هنن یکم هند زانن 11 ایلون 2001 امریکا بخو پیشاوی وکر که القاعده را هرش بکه ابو صدام امریکا برای روجلات ناوین آسیا ناوین یا دو هرشا عزتن القاسم یا هفته جوتمه پیشاوی موساد وکر او قنات منه باشون زنی گفت زاتن 11 ایلون مهوا چه وقتی یتنه او گفت او 11 ایلون مه دولت باشلی قنات ما وکر دو دندا ببرز و جلان و هفدیتین شکرن چه گفتن گو ام داخاز دکن دلوندر لدر و نابر خو یکیتی خو آشتی خو براتی خو خورد بکن جبو که گفتن جبو کردا گفتن لی ناو لی نکرن هیچ ایرو ناو لی نکرن باشه حتی کیجه مرحله برز و جلان بانکر و برا پاکیج چک برده پاکیج چک برده باشه
او بریا روانه چک بردان zaten ایدی باکری کردستان گرین بو گرکسی باتنه بردان لی devlet ایدی و شنده çek hatın berdan şimdi gerek beje ki evzi plansaziye ki diyar bike. Beri dugot emdibin bandora çekada ne kan gaveki bavıjım. Çek hatına berdan kerem ki dibjubo çareserkirine psikolojika kurt ne olsa çerçeve hukuku anayasa değil ya desturi radas bike. Paşi hatın merhaleviye derecenek hatın merhala komisyonu. Votu beda mecliste de hamu parti ki tedanın وقت صد کس کمیسیون چه باید او کمیسیون و پیواژوی بشوپینه. سرو که مجلس گوت ام دمردست دخوازن و کمیسیون آوا بکن. مجید مجلس دم گوت که کمیسیون باشه ام همو پارتی کردان دم پارتی زی ام وقت پارتی کمیسیون کردستان زی ام مل ددنه و پیواژوی. لیده و پیواژوی دا چه هوا یعنی چی وره مجلسی؟ مثلا کردستانی وره مجلسی یان mesela hizbuna devleti, evlahiye devleti evi vere meclisi. Eğer mesela Kürdistan'ı vere meclisi istersen çaba. Ne olsa? Ne eğer emel çaba bükün, şuto bükün, evlahiye devleti hort bükün zaten haftaya sala ben devlet her daim metrisiyle çıdısına mesela Kürdistan'a jibo ve hin komisyona nav meclisi ava neviye او کمیسیون آوا بود پیش روزه و روزه و ده چه هوا مثلا کردستان هوا آن اولهیه دولت هوا بانگ همه اول دولت را اوای بیشیم بخدینم اگر دولت آرمانش دکه داخاز دکه که اولهیه دولت خورد بکه اگر آرمانش دکه که دموکراسی خو نفخو دموکراسی خو هندر خورد بکه او وقت دوین مافیا آزادی پیش و بوه گره پسکریکا کرد چاره سر بکه Sedem evana ev 100 salın, 150 salın mesela Kürdistan'ya. Cübove hatiye merhala ki komisyon ava bu, ev komisyon navaruka xabelle diyar bike u bixavte. Bixavte ne xavte? Hine belli. برای سینان چما از دبینم که تا نگلک پوزیتیوی به پنگاوین دولت یعنی دوی پیواژوی نگلک گشبینی پوزیتیو ندیار یعنی بیچک نگاتیوی برسکه گله گرینگه یعنی باوریته به دولت نینه یعنی باوریته به چی نینه؟ باوری همه devletin ne? Az آگاهی که جو راپار بکن مجلس دهاتوی zaman آنوی zaman نه دم 2013 و شخص پیواژوی دم که دست بکر درو که میته راپور که رادست دولت دکر دبجه که 10,000 daha da ava kirne u rapora. Ya devleti haya ben 10,005 yani çeyrek dönemin çeyrek yekemin tamam bu 10,025 10,005 mesela Kürdistan'ı bireka aştiyana demokratik çareser bike yazı parça bu. Ki vayde beje mit de beje yani akli devleti Kürt beje ev rapora radasa devleti kirne devlet vay lime şeytir zana gerek mesela Kürt çareser bike. Yak var. Dudu devlet baş zana ki deve em ve mesele nabara xuda çareser bikin. Mina Irak Suriye'nin başa kerem ki nabara xudam çareser bikin. Bira Amerika tevene var. Bira vakti İngilizistan tevene var. Le seriden navle bike gerek devlet. Gerek beje ki mesela Kürt heye, mesela Kürdistan heye, avhaten meclisi, em çerçeve hukuku anayasayı dayının. Tırsa devleti var که ام کرد بیشین یا تو قالی که دیواز راکی اوی پاشیا ویوره دولت بیشه که از هبون ملت کرد دستور بنگهی دا قبول بکن معاف زمان پروری دی بدم پاشیا ویوره دی از مجبورم که هرم بگیجیم و که بیم ستاتویان فدرالیزمی ایروژی دولت ستاتویان فدرالیزمی دولت ترکیه جبو خطا سرد بینه برز خلیل يعني وكي كاكسينان دبيجه عندك تشتهنا براسي نزل على يعني الدولة لتركيا جدية لسر خورته لسر بيفاجوية دولت منفعت خود جدية از برای سینان سلاوت کن دولت جبو منفعت خود نزدیکی و مسئله دوی نه جبو کردان مسئله کرد چاره سر ببه مسئله کردی بنگهی دا چاره سر ببه جهول را ببه همی و کف ببن
نا دولت و ناخوازی دولت دوی مشکلی که منی کردان هی جه تاریخ دا حیا ایرو ترسا دولت کردن هاوینا کردان تنوین خواد دبینه زینت دولت کفن دا حیا ایرو وای اما ایرو هاتی نقطه که سکینه در روجالات ناوین تا گوهرتون چه دبن گوهرتون جدی چه دبن işte İsrail, Filistin dest pekir, Lübnan berdam kir, Suriye sistemat göhertin, hükümetek dürüst bu. Tarabizm İran devi lüle silah edi. İro sıba. Hendeki sırf pevacı berdam dike, Danistan'dan dikin, fakat da ev Danistan'dan bir seri nakabın. Demek ki seri nakabın, duhazın lebedin. Rejimi İran'a, rojalatı navin, ev ki giringe, perskereke ki giringe. Çima, ev ki rojalatı navin, ev kavuse ki çedun, ev perskereke ki çedun, hemmici İran'a peyda dibin. İran'a dest xakistiye hemmici yana. ایرو دستی به لبنان قطبه، فلسطین قطبه، سوریه قطبو، هات عراق سر عراق افشاره، باندوره، تخازن لور قطبه به، لیمن قطبه کن، ایران تن نواخو، او ایران کی ویسا تنگاو دوبه، نما که تنگاو بو، بپخه، ایران ویسا نکا خو بردام بکه، بوی رژیمی و دوی مرحله نودا. گرتن دنیایی که نودا ایران نکاب مشه. باش اما باندوری لسر ترکیه چیه؟ باندوری سر ترکیه. ترکیه لسر ترکیه دوا گرتن آده دوینه دویجه مسئله کرد دواره که تنگاو دا چاره سر بکم. نک چاره سریه که وک کرد خوازن. چاره سریه که وک ترک دخوازن چاره سر بکه. برای سنان پرسا داوی من هون وکی دم پارتی پلانا وهاي كو وکی دم پارتی سردانا امرالی بکن و سردان کی چه ببه و پرس چه دبه یعنی آرمانجه و سردانجی چه دبه امرالی لگل برای اوجلان سرلدانا آکادزانم پاشی مالبات سرلدان کرد و سرلدانا جزنی بو وقت روزبایی بو دوردا mesaj siyasi ne attım این هیئت دم پارتی یا نه belki پاشیا جزنی yani peşe rojada belki serledane bikin jibo ve hani daha zedeme zaten dem parti diyarım bu kuzidinin zaman berpsiyari dem partiye mesele iro eve iro em banga eve ya demiz eve ya hamu geli kurt siyasetmedar kurt eve eğer o mesele var meclisi daha zamazı eve ki B meclisi komisyon haber bu yakem çerçeve hukuki ve anayasal çeve ya da gerek de anayasada yani destur bengeyi de se kal ben guartın. Yak de bejin ki kale yak du susi o kala çar de beje ki ev se kale sereke nen guartın amana nen vakerdin peşkeş kirin. Gerek ev kala şeremi be yak guartın yak. Du divi kala şeşto şeşe haya kik vaken ben bir kik bir bavevi Kürt Türkiye ki biyavi Türkiye ki bir giraya hemvalati giraya devlet ev Türkiye gerek madde 6 be guartın sisi gerek madde 4 be guartın deve dervay zamanı Türk hamu zamanıdan bu perverdeyi kadakaya ve her şey madana be guartın ev gabeka yani ve gele Kürt nefese kedigre de habuna milleti Kürt destura bengehida be kabul kırın او gelek de pevajoa iroda gringa daxaza mazi eve xabata meziş boye. Bale. Gelek spas برای سینان چفتیورک پارلمانتاری دم پارتی کلوانه میوانه ما بوی gelek spas روها برای خلیلاتاچ سرکردی پیشوی پککه توش بخیراتی بولودا. سپاس بینه رای نرودا سپاس بینه رو بیسرم بون. منو نرفات شوی چی پشتانه به خاطر